Spesial buat warga masyarakat Babakan Jatimulya. Soroyo. Anjing lalaki, gurih lalaki, pada mikahare diboga dirina. Alah, Kembang menjadi katusna, pas lama paes hati, duri cinta. Bos ML Asih sarua boga rasa pada cahaya turmeti hatina asik. iraha bakal laksana rek ngerti kembangkan tresna nu jadi janjana Allah, piringan dayan kasiksa piringan layu oh AIE. Hey. Soroyo. Bos ML, ayah bandar ojek. Bos ML, bos ML, yo. Ayo bangun sebelah sini ya, tambahin lagi. Ayo, tambahin lagi. Bos ML, bos ML, bos ML. Pasti sarua miboga rasa pada cahare turmeti hatina iraha bakal laksana rek ngerti kembangkan tresna nu jadi janjana piringan jalan kasiksa gorengan pikiran layu Bos ML. Mana lagi ya? Sini lagi ya. Adi Production. Hey, ayo teteh. Pasti sarua miboga rasa